الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Alamda жараткан Аллах Субхану ва Тағалаға чексиз мактоолор. Анын элчиси болгон сүйүктүү пайгамбарыбыз пайгамбарлардын сайыды сарбары болгон пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга Аллахтын саламы, Аллахтын рахматы, Аллахтын берекеси болсун. Ассаламу алейкум, урматтуу жамаат. Аллах Субхану ва Тағала мына ушул Саййидул Айям, күндөрдүн эң мырзасы болгон Хаджул Масакин, мискиндердин, бейбечарлардын ажысы болгон мына ушундай бир улуу Жумаа күнүнү жалпыбызга куттуу берекелүү кылган болсун. Аллах Таала кандай жакшы максат тилектер менен жамаатыбыз ушул мечиттерге кадам баскан болсо, Аллах Таала жалпыбыздын дуа тилектерибизди, жалпыбыздын кылган садакаттарыбызды, жалпыбыздын кылган ибадаттарыбызды жалпыбыздан Кудай Таала кабыл кылган болсун. Сиздердин дагы кабарыңыздар болуш керек. Жалпы Кыргызстан боюнча мусулмандардын башын бириктирүү максатында муфтият эмне кылган, ошол ар бир мечитке ошол бир кыл тема берген, ар бир мечитке жыл сайын ар жумада кайсыл тема айтылат. Мына ошол тууралуу муфтият жалпы Кыргызстан боюнча ар бир мечитте бир сөз сүйлөнсүн, мусулмандардын башы бириксин деген максатта бардык мечиттерге ушундай бир тема берет. Мына ошол жалпы Кыргызстан боюнча ар бир мечитте, бул мечитте барсаңыз, Шайтөө мечитине барсаңыз, шаардагы кайсы, керек болсо Бишкек, Баткендеги мечиттерге барсаңыз дагы бүгүнкү жума темасы мына ушул Аллах жолунда вакыф кылуунун фазилеттери тууралуу. Аллах жолунда вакыф калтыруунун фазилети канчалык деңгээлде улуу, мына ушул тема жалпы Кыргызстан боюнча мына ушул темада сүйлөнөт. Сиз менен биз дагы кичине бир убакыт ошол Аллах жолунда вакыф кылуунун фазилеттери тууралуу кыскача сүйлөгөнгө аракет кылайлы. Вакыф деген өзү деген эмне? Вакыф дегени инсандын мына ушул Аллах жолуна мусулмандардын пайдасына калтырган садакат ихсаны. Мусулмандардын пайдалануусу үчүн, мусулмандардын мына ушул нерседен пайдаланып, эмне болбосун? Мечитти вакыф калтырасызбы, китепти вакыф калтырасызбы, же бир башка бир буюмду вакыф кылып калтырасызбы, айырмасы жок. Мына ушул нерселердин бардыгы кылып аткан жанагындай бизде айтат го, садакайы жария деп коет. Өлгөндөн кийин дагы аркабыздан жетип туручу садака. Мына ушул вакыф болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам хадистеринде айтат: "Ал-бахилу баиду миналлах ва баиду минал жанна, баиду минан нас, карибу минан нар, ва сахию карибу миналлах, карибу минал жанна, карибу минан нас, баиду минан нар." Мына ошол Аллах жолунда вакыф калтырган берешен инсан ким? Аллах жолунда вакыф калтырган инсан бул Аллах жолунда берешен болгон, Аллах жолуна март болгон, ушундай бир Аллах жолуна садакасын бергенде, ихсанын бергенде эч бир ойлонбостон сахават деп коет. Мына ошондой берешен болгон инсан, бул инсан карибун миналлах, Аллага жакын инсан. Бул инсан карибун минан нас, инсандарга жакын инсан. Бул инсан карибун минал жанна, бейишке жакын инсан. Бул инсан бүт инсаниятка пайдасы тийгендиги үчүн, бүт инсаниятка бир жакшы бир пайдасы тийип аткандыгы үчүн инсаниятка жакын инсан деди. Ал эми анын тескерисинче болуп, колуна Аллах берген, сыноо үчүн берген байлыгын алданып, сыноо үчүн берилген байлык алданып, мына ошол байлыкты туура эмес жолдо колдонгон. Мына ошол байлыкты кармап олтуруп өлүп кеткен бахил, сараң инсандар бар. Ал эми ошол сараң инсан ким десе, сараң инсан ушундай инсан экен. Ал инсан бул Аллахтан узак инсан. Ал инсан бул бейиштен узак инсан. Ал инсан жалпы инсанияттан узак инсан. Ал инсан тозокко жакын инсан деди. Сараң инсанды. Ушундай бир бахил, өзүнүн Кудай берген, сыноо үчүн берген байлыкты дагы Аллах жолуна жумшабастан мына ушундай кармап турган инсан. Башка бир риваятта пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айтат: "Руя рава Абу Хурайра радияллаху таала анху ан наби саллаллаху алейхи ва саллам аннаху қал: Қала Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллам: Ма нақаса малун мин садақа қат,
وَلَا عَفَى رَجُلٌ مِّنْ مَظْلَمَ إِلَّا زَادَ اللّٰهُ بِهَا عِزًّا. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadiste ayttat, insan eğer Allah yoluna sadaka verse, kanday sadaka olup olsun, vakıf berespi, başka sadaka verespi, jetim jesirge sadaka verespi, ayırması yok. Kıskası insan Allah için, Allah razılığı için kaysi bir insan sadaka vere turgan bolsa, al sadakasının sebebinen Kuday Taala anın malın kemeytip koyboyt deydi. Malın azaytıp koyboyt eken. Biz oylaşımız mümkün. Kolunuzdağı malınız bergen sadakanızın esebinen azayıp ketip atkanday oy fikir kaldırışı mümkün sizge. Birok emne deydi? Bu hadisi şerifte ayet otat Peygamber aleyhisselam. Hiç kaçan verilingen sadaka insandın malını azaytpaydı. Balkim anı siz bilmegen jaktan Kuday Taala 10 barabarına çeköytür berip oynadı. وَمَا اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ وَهُوَ يُخْلِفُهُ deydi. وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ sadakallahul azim. Ayet kelimede Kuday Taala aytadi, sizler emnen Allah yoluna sadaka kılsaňar, emnen Allah yoluna jumşasaňar, وَهُوَ يُخْلِفُهُ Allah Taala anın ordun tolturup berer sizlerge. Kuday Taala hayrur razikin, rızkı berүүчүлөрдүн eň jakşysy. Mına oşol ayatqa ar birimiz iman keltirip, bergen nersebizdi azayıp kaldı degen kümen bolbosun. Bergen nersemiz mına oşol özümüzdün paydabız üçün kalıp atat. Bergen nersemiz özümüzge gana kalıp atat. Anın ordundagın Kuday Taala albatta tolturup da beret eken dünyamızda. Bir günü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den ayalı Ayşe radıyallahu anh'ın özünün uyunda bir koy soyladı. Al koy soyulup Ayşe nevz radıyallahu ta'ala anha janağı koydun büt bardık etlerinin bardığını elderge sadaka kılıp Peygamber aleyhisselam kelip sıraydı. Ya Ayşe soyulgan koydan emnesi kaldı deydi. Ya Resulallah soyulgan koydan bir gana mürüsü dalısı kaldı deydi. Başka hiç nersesi kalgan yok deydi. Oşol mezgilde Peygamber aleyhisselam aytadi. Yok sen toora emes söyledi. Anda emne? Balkim oşol dalısından başkasının bardığı bizge kalıptır. Dalısı gana bizge kalıptır dedi. O degeni Allah üçün bergen nersen biz üçün kalat. Ayemi Allah üçün berbegen sadaka kılbagan nersen biz üçün emes al. Anı jeysin çıkıp ketet bir жерден. Emneken biz Allah yoluna sadaka bergen nerselerimiz özümüzdün paydabızga ahiretimizge kalat eken. Oşol nersege ar birimiz amanna iman keltirgenmiz. Ayemi oşol nersege iman keltirgenden keyin mına oşo jaraşa amal kılaylı. Mına o hadisin uzandısını aytalı. Birincisi, ma naqasa qawmun ma naqasa malun min sadaqa qat. Bu hadiste ayttık bu başını. Hiç kaçan mal dünya insandın baylığını azaytpaydı. Anın ulandısı ve la afa rajulun an mazlama illa Allahu Teala biha izza. Kaysa bir insan değil. Bir sizge ne kıldı? Zulüm kıldı. Sizin kudretiniz yetip duradi. Üç alışka kudretiniz yeter. Anı cançı koygun kurbumuzda, malımızda, dünyamızda, tanışımızda yeter. Bir o koşal uçurda kudreti jetip durup, kaysa bir insan kudreti jetip durup bir zulümdü keçirse, sizge kılıngan zulümdü kudretiniz yeter de üç alışka. Bir o keçire turgan bolsa, Allah Taala anın abroyun gana kötüretti. Anı menen pas bolup kalıp aytkeniz. Bir o sizdi kandaydır bir zulüm kılıp, urup koysa, başka kılıp koysa, jo men uşudan, men abroyumu jermenen bir kıldı, men abroyumu düşürdü, men abroyumu kötörüşünü çalışım gerek demeniz. Balki memleket, siz oşol zulümdü, kudretiniz jetip durup keçirseniz Allah üçün. Allah Taala sizdin abroyunuzu siz oylogondan dagın büyük darajaga kötörüp koydu. Bu menin sözüm emes, Peygamber aleyhisselam'ın sözü. Üçüncüsü, وَمَا تَوَاضُعَ رَجُلٌ لِلّٰهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللّٰهُ Teala. İnsan Allah üçün dedi. Allah razılık üçün. Allah'tı razı kılan dep insan eğer küçüpeyin olsa. Emneket? Biyilik üçün, baylık üçün, bir afteriteti var adam üçün emes. Allah razılık üçün. Bir bay geldi, baydın aslında cübünü alış üçün emes. Bir biyilik var adam geldi aslında pol tirap olup jatı alış üçün emes. Balkim Allah razılık üçün, Allah üçün dep kim? Özünü takabbur almastan, özünü kibirli almastan, özünü büyük almastan, özünü pas alıp
кичипейил боло турган болсо, анда дели Аллах субхана ва таала анын даражасын көтөрөт, эч качан пас кылбайт. Аллах үчүн кичипейил болгондо бирөөнүн байлыгы, бийлиги же бир креслосу үчүн эмес, кичипейил болгондо бир гана Аллах үчүн гана кичипейил боласыз. Аллах үчүн гана өзүңүздү пас аласыз. ويقول في حديث الشريف من منع خمسا منع الله منه خمسا. Hadis-i şerifte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet geliyor. Kaysi bir insan özünün 5 nerseni tıyıp koysa, 5 nersege kaydıger bolsa, 5 nerseni atkarmasa, Allah Teala andan 5 nerseni tıyıp koyup dedi. 5 nerseni alıp koyup dedi. Al eline nerselerim ne? Men mena'a zekat, mena'allahu minhu hifzul mal. Kaysi bir insan